koşanda bir taraf bulmagan, gısırlar geçse de özünün kıymetin, asılın cuymagan, gırıf adetlerine, edebiyatına, dinine ihtiram bilen koragan kişiliğine, şulay tuğan tilin çiksiz kadirli. Onu bütün köngülü bilen yorattığın irene sizden kirek. Özünün Tatar ikenin bar yüreği bilen sizi duyup yaşay. Bu yılımız ayrıca özünşelikli Tuğan Diller yılı, Halklar Birdemliği yılı. Şolunaydan bir köp şaralar uzdırılar. Yoğadan tipografiyadan uşunu komkırdım. Zorra opalar bizini ürettiler. Uramdan kırdım jiveyteminde. Ol harfler, 8'li harf, Mülamayat'ın 8'li harfi. Ruşnoy jimadık biz son vakitte. Nina elekmedim. Gazetini ruşnoy jiyu. Уже линатипта жияларыя, онсы инде жеңилерәгие. Біз план tutырып булмыйдыр газет белән генә. Ойырым біз жиядырып план. Әйтәсе килгән әйбер нәрсә. Моннан 23 ел элек февраль айында өлкән класс укучыларының, мәктәп балаларының сорауы буенча ул шаттагы район башлыгы Исхаков Анас Гатуфович инициативасы белән без Маякның кушымтасын балалар өчен спектр дигән газета чыгара башладык. Районның бүтән мәктәпләреннән Фәрид апагыз бик әйбәт белә ул чорны, шулай бит? Сөмбül апагыз бик әйбәт белә, Диләр апагыз бик әйбәт белә ул чорларны. Bütün klasslar ул газетаны алалар ди. Һәм шунсы кызык. Балалар русча язган язмаларны рус газетасына бирәйди. Татарча язылган әкиятләр, шигырьләр, хикәяләр татар газетасына биреләйди. Айына бер мәртәбә, аннан соң айына 2 тапкыр чыга башлады ул газета. Балаларын күтіп ала тұрған, һәм дәртләніп яза тұрған үз басмалары болды.